Au leo tonu mai le sa o le whalolo whatoanga i le nei foi vaenga o le tae au le sunga ia Craig ma Ryan. Ea, wa talo watu Craig ma Ryan. Good morning, mano le usu. Ea, langi matafi tonu ngā taua ma le ofisa, ma malu ma le matango fi ni tula tae au. Ma whanong longo mea i whawhatu le whaitu ole upu e fia wha mawha ni tae au le tāpena. Oh, o le tāpena le sa ua le whalongo ia. E se vanga tauna e tāpena. A whapeo oe whaiwhatu au. Ia, sa oi nua. Tāpena i la watina, e toi tāpena i la umana o i la watina. Ai fua fai se pā mo lau man. Fai ma se pā ua le au lima tango wale i la watina. Ea e tonu na wā uia ia ua man maloa ia i leanga lea tātou tu mawhalangi ne tula tai au. Ia wā tātou lupe na mauses. Au neo fui whatasi la loi fulu ni malu. Ea e le mga whtau, ua furi whaola wa o mala. Ia au mwhaion tātou sanga i singa ula. I poe manu le ne tula tai au. Ia ua mwhai ai ona tātou sangi fia. Ia mamawale ne awa noa tātou te mafutai. Ia e whaua wina i pia tātou por kalamit whenga pa angan whalolo lomo whatuanga. Ia mal tātou ala whasala Good Morning Show 685 Radio. Ia i tae au solua te tas. Ia e peilau le upor tāpena. Ia o ana nafi e tāpena i lale aso. Ia mawana nafi e whausia i le aso. Ia ai ole asa uni se mea tau. Ia e kia apa tātou. Tātou te tāpena i mo tae au ia maso i luma. Awa awa pia e whaale tonu ia pe e leanga lau whiriwhiringa. E tali tonu lawa uia ngā pātia taunu unga. Ia o le alfa mafa. Ia whiriwhiri man poto, ia whiriwhiri whatasi. Ia malti maolang. Ina e mwhaiono tātou maua se tonu, se tasi, se sao. Ia wāri tātou watina e mō nei maso asawa waso tātou atunu. Ia maltupulanga lalo vao so tātou atunu olo iai. Ile anga waa mare to mai. Ia wea tātou wala ino fua. E pena o tā ua e le saunoanga le lipan mia. O le manu ele o tātou lima ma au so tātou tunu. Aur whawhitau dio pai e man whatatala. Ia aua taun tātou ngarua ina tātou whanu au te ofo. Ai so solo sina mutia se tasi po se vao i lau whaswhanu. Ai le toto se kāpis. Tango lai whaso solo e kūkama. Ai ua whaso solo e vao whiwhi pore fui. Pore manuana. Pore manuana. Yeah, good morning, Samuel. Malo leusu, nei tae ao. O vai e koni Ryan e peiwa. Peiwa kau apalau kama o Craig le ko onua. Peiwa, peiwa le ko le onua. Hoi le masenga kuso le mariu le wakau apa ia. Ia, le koe sau whirongi ara usa. Malo leusu, Ryan. Ko se pusa apa. Ia, ratalo whautu ni tae au. Ia lau whionga tonga taua. Ia, vai a neu tu tele. Ia mo tu taulangi. Ia ratalo whautu sa mola tunu peli. Tupu mai esio tātou tunu. Mane whele upu whamafo ni tae au mani asu. So matau whai tātou sa walinga. Ia, whai so lau sa molo mau mani pokalame. Ia ratalo whai tātou pokalame ni tae au. Good morning. Good morning. Malo leusu nei fo i tae au. Fola tau ia. Ia. Au te roa leke rua sa wali mai ma ngai wha mangianga mō le au whai whakoanga ma le au whai whaiva. O le tele aia sa ta pisala sa tama. Ia o ma ua e ta pisala ma sino au kuso. Ia. Se i wha leo ta pena ngat whalo whatuanga. Ile ne yaso ma le taia. Ia ile aso se furu ma le walu ne ma sina lona wali. Lua ono. Ia ta pena ia lau se le nina i po lau saving e te asi e whalo whatuanga. E peo telo ma por kalamema o te ata ua ia vaenga ni. Ia e tau pole vale fo ile ma fau fo ile ma le loto e whamtale na tultulanga lo ia tato whapitoa ma tau o loa. Le ango le winga le whamtalanga o le whalolo whatuanga o ngā totonunga le mu e le alo whatunu o le tua. A e susua tula i e se whawhitau ria te oe ma le tau le olo. E mawhai ona whiruri ua i e le pūlenga laua i ai le tau o tātou olo. Ina ia mawhai ona alo whatua i ati tātou so tātou tunu pe a whapete a sier whaloloa. Le winga whamtalanga o aso uma e whaatino nei e tātou whapitoa tonu tātou whaloloa. Mai ana la e tolu tasi alo tātou ina mo tele se la whaisale longa i lalo le wawainga al tamata i anora. Ia ma nei funga lei i tamata i vai anorosa. Ia ma o tātou whaloloa ia i le lala au tui veitele tamata i avia twiki. Ia ai le whatauanga wale whatau tua tātou small engine repairs and spare parts la ia. Ia ma services. Ia le fionga i aftai i maari i poni. Ia ma tātou vaenga pest control ia si ata whalaula. Ia ma le vaenga tātou mobile unit loa ia. Ia e te inga tamita i o Mrs. Papari. Ia o i la toni u whaururunga. Ia o nai o tātou au nanga nei.
E tau pe ona whai loa ai ni sio vai ngafo i mana o milfo sonia company. O i la tau tonu ni mwhai ona luflufia tonu whai al tātou company. Ia whaatasi e male pūlenga. Ia au wale o fo ina tu o se whapitoa wa se whalau loa fo i muso tātou tunu oro o iei. Ia o vahenga ume tunu tātou whaleo loa ia e fia whai lo ia tūlanga lo o iei ia le vahenga tātou vai la au. Ia o le wha mawhalawa i e pe ona mata o polkalam e re tu au noina vahenga ni. A wha pe whaitau e whaitau ina sau vai la au. E whamamawhalawa i mātou rau safety gears. Tau tuana lau saunga le mūna tunu pele ia e siri le pui ana i lore tai tungu futia. E toe salamoi fo ia vi ia o i riva o enedi. Tūlanga wapena e le saunga tātou te toe salamo munuri a o watuai. A ria por vafi. Pau pau. Malo vaftai e sa o le leia. Malo. Ryan fa popo mai le tūlanga pele le tanonga nei tai au. E vaftai mo lewa noa ia e fia fa popo tātou tanonga nei tai au. E le vaenga folo ta pena folo fa tonga tolu. Okay. Pele o le whangaina leo lo whali. Especially town areas. Pe o le mamalu su tātou tunu i o lo whafonga mai foli nei tai au. Ia mau mani pokalami. Ia o lo i le tamai au nanga fōlea e whapi. Se le launching. Ai fia whai lo fo i le. Pe o lau vau fo i le kingo fo lisi ngai le taulanga po whela va. E ke le la va fo i le kisai mua lau vau. Pili le kula whalo whatoang. O ma whai whenau mai whalo whatoang ai mua lau vau. E whanga lau vau. E le ngata te tūlanga fo i le mwhai ona whanga lau whale iniseti. Whai ona whanga lau vau ia pē lau vau. Mua ma lau vau. Ia whanga ma lau konga kāpisi. E i le taimi po le vaso fou ia po le masina fou o le a launcha i lolo mato o nanga fou le. Ia ona e va ia fai leo maua. Ryan McQuick. Ako kama mo e so le runga o kāpisi ma whanga lau kāpisi ma tamana. E ke longa la. O lau tu o lalo la. Walanga o le ke rua mai nge fou le o nganga lea. A los le o nganga lea le vaso fou. Pa mole ngai o ka mafo. Ke le yo le makova o le fo. Vai le fatai kai. No la pue pue. Amba o sa vole fa makala ile akungu. Kwa mai. Wai a va pela ke ruo kula o lo ngai fai fu wa la ngore a maka. E manga ia ai karipe running for sia. Ia o sia tūlanga e no foi na tua ia le. Ia ni so. Matango fi. Ia sa tutu na i whai amuni au ia le asuan nafi ia matana nga whai ia atu whai ia whae nga maketi. Ia le tūranga whai le si au nga fau. Se me interest ai tangata si o tātou tunu. Ona o le whae nga maule ni al whalolo. O tere tangata la tunu. Ai o me whinga le o whalangolango. Ia e re selo tu whai le tūranga whai le o le mo fua me o me i whanu whaafai. Ia ma tūranga whai le tu wha me o tupene malo. Ia peo e le manatu whai le o tere la tunu. Ia na o to lawan whaatati. Ai peo le au nanga le whalo whatonga. I tamu whai whai le ne ngata i le promote whai le wow matou lava ia ana watau. Helping you grow. So soani ia te oe mai la wati na e tau amata se i o lava ina sele manuia po le best harvest. Ia e wha lava lea matou au nang fo i tūlang vele tatu ai nga whinga ngufu te tō tas. Kaka ai nga oringa raka. I tūlang vele i town areas mis foi lena i tina amata mamatua o mai whawhanau. Ia mwhai ona whawso tai menu mera foi le lua limo na wat. Il matou ofisa au tui vai tele. Ia ona whailos whaatatanona. Ia o ngā wakura mai ue wharisua vei. E fuare ke leo lau whangua. Ia e fuare te leo lau whale o lau whangaina vaila au. Ai paula wale benefiti o nei au nang whau tōnga tau. O le tūlanga whai lele o vaila au rawa lai mai matou. E peila le benefiti mua. E mawhai ona e au whenga ruenga leo koe whanga. Ona mamalama le mai o i o le whamatala ino le vaila au. Awa e le tūlanga fo le e whai te tātou pero tupua lilo fo le ai alu lava oi malau vaila au. E ke lako e se le mixinga. Le pe lo le mangu pe le protecting au tonga la au polo mo tsa polo lau. Ono sau lo complain mun mudi. Ai pe benefiti na tātou au nga fo le le iloncinga. Le temine ia po se me vers fo ia ma tātou lo nei fan matusi ia ma tātou sanga ina do. Ia no le pokala me vers fo ia fa alo ia lola ia le malusi tātou tunu. E le fisili leo te mai toatu le fisili mai wha mole pia se fisili sa mea Australia. Wha mole po o le ale tau le wha tau e tātou pou a mea fo i e whai mo pa povi. O le tātou farming steel post. O le tātou pou nai ono futu ma le valu futu le iei. Ia whatau ina tolu ono tā lale ono futu ma le tolu valu tā lale valu futu. Tolu ono tā lale ono futu. Ia.
Ai tolu valu tala le valu ai futu. tolu valu tala le valu futu ia a ole nā tau ia o le tau lava lai currency te mine ia o tulanga le whaptua mat pa ua lau pou ia o vaengana pe on tau lam tangina tātou por kalame e whaatinuina lava i tonu le whaloloa e whaaluina tātou pa u o le ala le tau o le waia tai ngā waia wa sau le pou e tonu mana o mia ma le waia waia foi le pa povi e awa o le whaloloa lava i o whatuanga e lua tu e ngā waia lai mo i tonu o le waia lai titi kama whaile le tuaiti e 5 selau mita lau mi e tolu selau tala le whaatau e 5 selau mita 5 selau mika ale waia mafia fia ale waia mafia fia e tolu selau valu 5 mita e tolu selau 5 sfut e whaila si mafia fia kamanga e awa to tele lava o le mamalu si tatu tunu i taimi fai ua sola i maso walu e fsiringia i lava pe o atu al whalolo e fsiri venga le pe mo le waia whaile le spaka i pofi le ai fa malu le mai e whalolo fatu ia sau whalongo sau mai mua ia e pe tulanga whaile le o le whaitete foi o le mafia po le ministry for agriculture and fisheries e tulanga whaile le ke uspaka ringa oima a whaina tui fua mo sa le mo le siu tatu tunu e pe tulanga nei la olunga i lava ia le whai mau whalolo fatu i le ngata sosoani ati nai sosoani ai ngata i tas ia o le pui le mar sa le mo siu tatu tunu o tatu lava le na fatau ave ia mar fa mo mo yesu Okay, mana ia malo fa tai quick. Ia o tulanga no fa fsiringia ia per tulanga le o tau o loa ia ni vai ngo se vai nga male ale tele ma o ia pitola le minga fa mtana ina ne i mata wina tu se tau le fa tau wina timini ia ai pela tulanga in te we o ina tu tono fa lo e se fo tau po le fa pa wina wa ele se tau ia e okay fo ia lo fa fonga mai pe tau le mata fa mtata le natu ia o le no mo personal le fa tau wina ai wani ifa pe ave ma vaenga e tau fielo wa sit farolo wa o tau e mo me farolo e pa ua tu tau lo ma tau natu e wa e wa ku o ma e tau sanga tu se pa u le pe ma wa pa u ia mo stala va tai e se tau le fa tau ina po le sa tau natu mo e se tau le fa tau ina ile pare sa tau natu so tau mo e ile va no voile e ma fai e ono ma tu fa tasi o lo nei lu ona vi fole o se pase ni tu se ma tau o lo nei lu ona ma lo le tau fa tau ina ia o lo ye lu e se pase e pa u atu la na lo le tau sa tau to lo te mi mo sa e fa singia mana ia ora ma le wa fi se tau ye le me le foi ka ka vesidi me ke o ngafi me ke vesidi o le masimo le povi o le massimo povi e 2 kilo e se lau 2 furu la fatta wina 2 kilo ia 2 kilo se lau 2 futa la fatta wina ia o mau fu i la la tot o tulanga na wa apa fo lo tam fai fo ile a woni i fai titia ia tulanga o fe malanga ing ni te wa asia se sin mo tiri se la fai pe mai o mau le ai o la mau e sa le longa ai sa ni tau lang o lo mau e funga le asia si la tfale ata o lo mau e vai tele tato o lo ni pe ona fa sin ni tulang uma ia pe ona ta un ni ta o tato o le vai ngol vai la chemicals le la ve tulang pe fi fai lo malo se tato nu pa o vai la lo le tato fanga pe la le sa do se la tala le mariko lo pa u se la fitus fu se la fitus fu te mini 5 rita ata tano 5 rita o ngol ka longi fa e nge so o la 5 ika e a tato tasi rita le sa fa tawina le 5 sutala lo pa u fast food e le ngata fa la tulang fa pe e sa tam 5 le company e tu o tu no le fitu asu wa e le si 5 mga vo ile le fa ngalang fi kwaso e la fo nang maumang ai fa ngata sia se au talu o fitu asu la le sa fa tawina se la 5 food sting por fa ngala fo pe na la wilo ya so lo fata wina le se la fast food teni ale tasi dita le sa fata wina i le fast food lima tala pa u me pa u to won sorry pe on mana yo nei pa u ata tu te tan no i le tasi aso le po le fanga pe lo pa u le se la fit su la to su tala la ngai koi fai lo pe mi mana ia e to lo le tele o te na mata mama tu ia mo to tele fa le tu no ya si fa lo ka ki fa lo lo ke mi finga ko ke i la valu mo te sia vo ile le mai o le vanga me pe miko nga me ya sola ia te tulanga na o le vale o nanga me finga pa anga o le va ta la va na fa vai me le fa lo ia te mi foi sa o corporation ele tu to tasina ia sa ile vale nanga la to su ta la na da to ese me fa lo fa tonga fai lo pe mi o le nga lo pe mi tem fa na vali te tastau sanga en fa fa ta la tu pe la information o le license app vale foi pa pena foi ka tasi lava la so fa lai o namba o mailia lo tu lo matu lo funga lei po vai tele po salonga ta lo vai la au fanga lo ba ko lo ka pisi o le fisi mai le me fo ke fa wa pe fie tau si ele fa na ina fa malo te fa nua
Ia wala ngala e fu e lungu pola ke le o. Ia pe no ta ua ina o le au na fo le le lon sin ai pe ona fa ilo malo si ta tu wa e ma fa ona fa le tama survey fo le. Ia tu ma kwek ma le api ma le peni ma le calculator. Calculator la ia le ke le o e ko fa ngua ia le umi ma le te. Ko so fa ma fo ko su. Ia ona fu ai le fu fa ta. Ko se ese nga ma ke ti ko e fu fa ngua ko e fa nga va ko e mo va. Ai asi so le ai. Tolo tato ia per vai ngale vai la. To tele la siningia ma pe mai wa le ngai pala pala. Ili ai fa mo moli. Ili te i au mai o le backup por vai ngani. Fa le le fa ta winel fa lo fa tong. O le tato vai la au le fa ngai nei le vau. Mo le fa ma te ina le vau. Ne ia fa yon ta atia mai pala pala. O le ala ia le ma fa le tato. E fa siningia le mineral le tono pala pala wa le tina o atu e fai. O lo ia tato fa le ili tolo tato fertilizer ia se tu lo ia ni tai o lo wei mele to mo ia pe tu langa na ama e ona fanga ina lo va a e fu to e fa ila wati na e pe fa nga ina fa sfan wele sa fanga ina ile vai la au a tau do malau fa le ili e to e fuli ile pala pala ina ia mafai ona to ila wati na o fa la aina o la auto o la au fai o mala au amalolos so la va se va nga ma tu tu matalia tu lo mana ngolilo. Malo fa tai ia se va ngana o se vai ngor te lo vai ngole u pa i mai le tai au e pe vai ngana na ma mai menet falet na ma fia pa i mai vai ngani au go pa ia la me pa i nui o le si tato o lo lem tau tia le lu te mini to ngato o tato mo va Mariama ma tau lia o Benny e lu e tau tia sa lo lango e ko malestio au mai le fa lo to anga le pio taf male Mariama Lila ia tato mo va le fa tau ina te mini fast food to si ma le lima se fu si Mariama o tato mo va o tasi ma tato mo va au dua Faingo fie mo o o yai malana au fo i em faiona pesi atu fa faingo fie carry ai lo mo va au lo o yai foi la mata to pio ta fo fa tau ina vai se tau family lo tola ye temini ia e lima lo si le fa ngalo ina sa o tato ili afi solo o le to telefon mai na o fanga va solo le ai o matu ta pena foi la ili afi ai mana ia tato ili afilo fa tau ina ia o matu au mai ni brandful ia o nevaenga ia sa ese size sko ia e lua se furu le lapala ia ia male te leo tato ili afine solo ia o lo fa tau ina fa lo o lo mau tato ili afil eko la i fa tato ili afio le pio tafo ia o nei tato brandful no ia o matu au mai ia au e matu te mautino e tali tonu ina nei tato tangata anu ia le olo le fa tau ina ia wa ele se ta se fa tau ina le olo tau ngo fia expect vai le e last and longer o se olo e fa tau ina se tau ngata po se tau family loto e ono atu le lima se furu lima tau sanga e te fa nga ina au se me lo fa fu em fai ona fa tu ina mai fa au ngatu pulanga e ma vai atu tatou sa urisi au ngatu pulanga o la ia tatou me afenga luenga we fletupe ai tau no mar container to ngatau ai sa we malau o so fo ile alu pension Levang of ya ole oso. Am ka ki ala sa oso. Fieng oso wa mo ya. Pesidia male lima oso lo tono tato tunu. Ya ala matango fier oso. Ne ipe mai na ole tasi la va fa nga ina oso. So se mea. So se mea em fon to le talo. Em fon to le fa. Em fon ele pu lo fa. O vai. O pese au vili fo ile. E pe yo se au vili ai ese la pit. Ese mata vidi. O le ala mafu anga em fon fa nga ina va nga ese ni. Ya wai ese ia tulanga te tape nai mo ese tulanga te tape nai mo le talo. Ese tulanga te tape nai mo le malu pipu yo lo fale pe fa nga ina mo po lo fali. Okay. O le ala wai ia tato earth oka drill. Ia. Kwa maka uki of nga pure fatau ni ko se ka wa le tuil ka wa le tuil ma sanga ka ko wa on me alwa ko video le tuil ya o ngona ya wai e el tanga tau ma sani tatu o loni atu no sa wa su ina la vai ngo ya la fatau ina i se tau pa u mole terminate o le fa mafala le fia watu tatu tunu su mai tala mai au wa e to fo idole o lole lan tau ma sani fa fa talo fo tau so fong ai tatu tu ma le sa ka ko tau fo ile hydroponic client faingo fio vang o le tulanga wa apa yet falof tu anga ponta o telo tato por kalamia o se fa manatu foi o lo ine mfon se felo temi ma o se tau ngo fie
ai ua va ai foi o tau le fa ngai nen men pao ua mana mia le o langa le lo tatu feo lai ia le tulanga o masini fa teknologi ia ua le tau sia ino ne tatu wa China e ua o le mea mau tino o tofu anga va au tatu tau fa nga ia o ia ila ma masini oni e pe oni o sai ja fo i lo mota ia fa ia ona la tu ia pe manava dingi lo ha Japan na so le fenga luenga ia e fa moi le tu na o tatu wina ona fu ia o le tu fa tau nu uma tatu fu ngam tatu plan ni o langa tatu te feo lai ia tau la mai ni tatu o loa au se me fenga luenga fa tau wina fa lo fa tonga wala watina e mo nei mas asa alo fa tai Greg ba Ryan tele ia fa manu yanga o lo sa mai le tunu a me so fa lo fa tonga ia manu yo lo fa ivol nei aso tatu lo fo e da kul vai aso fo ile kako o nanga fo le la tala alright mo ino vao ma fa tai fo mo se ava no le mo elo ta vao fa tai fa tai ia au tulanga i taf sere ngi le fina wa ire va ngai e ven ka karngo mun mun ia ta ia ora nato nga taua ia me ati ma u fa so ma fa tau va fa mo fonga por sili ma le pulenga ia ma le fonga luenga la fonga fifia la fonga luenga o lo fa lo mo fa to fa manu ia toila singa o mo le tama tai le fale mo fafo fa manu ia tele tu lava ia ai manu ia tele lava le aso sa mo to fa se fo